Dia malu karena naik kanal YouTube live streaming telegram Timor Post. Dadaune hau hiona stadion municipal kai Kolidili. Ati informo ita bo cira kata dadaune parte usia adeptus ba ia futebol Portugal incluímos Timor Leste nian. Dadaune na dorong main ai stadion hori atau assiste direita jogo nebe maxi halau ia tuku sia horas kalanian nebe maka Timor Leste sia sur Portugal e dane dadaune halo sira curioso teve satu hatene quando be informação sir nebe mak mais detalhe. Dia kemarin karena naik kanal YouTube live stream televisão Timor Post dan maka adeptus comunidade sira nebe maka kata tama bahia stadion larang hudi assiste direita jogo entre Timor Leste e sur Portugal. Noda daune parte husi comunidade barak mai hamre ikuti portão weng hudi karak tama bahia larang. Ini tarik kata comunidade balu mai hatai so vestuário marca bandeira Timor Leste nomos ini tare siran sang feri ketua nomos ini labar ki sira Ahora sí Timor Leste mai Portugal nos sacar casis de tercer equipo seleção nacional mesma corrida se joga solo a Timor Leste. Ini tenemos que ver, su al contente se mai hasoleta jogo jane foi primeira vez Timor Leste está nessa cidade Timor Leste sento em já. Assim que a contente nós ne magari que tu assuntos para a mai mas la mai também estamos mai lá mai waktu tahu ya Tahan nessa Timor Leste está contente também. Ani sanita tiro profesional negara rendah mai simpati sira proprio portando di bella autorità hanno tutta buona vita misal pemerintah rata macam itu tensi jangan memang ini mengasah itu tapi dia mau asal kita asal lain asal kirim makan lain Nanti orang udah tahu nih heran.